Siyalivusela Maswati lamahle lolivusela kongidumisana kaMbingi Sibongo. Ngisebenzela inkampani yaka Lake Agriculture. Lebaphembi betinhlanyelo, temabhontshisi kanye netembila. Lapho sikhona ke Lake Agriculture lapho silocated khona. SiseMalkens eMdutshane la kuthiwa kusethala khona kulapho sitholakala khona. So ke balimi njengoba sekuqalile kuyisizini yemabhontshisi kutsale kuqala kulinywa amabhontshisi sithatha leli thuba ukuthi sitawukhona ukuthi sixoxisane ngaleti inhlanyelo tethu temabhontshisi letholakala ka Lake Agriculture. So nyalo la sikhona khona kusentondozi lapho khona senta insimu yethu yembukiso la sihlanyele khona emabhontshisi kanye nalama varieties ethu embila. So now sitawuxoxisana kafishane ke ngaleti inhlanyelo tethu ngiqale khona emabhontshisini. Emabhontshisi lesinawo Lake Agriculture atinhlobo letintsathu. Kukhona lesinawo leswabita ngekuthi Lake 101. Ngeligama leSiswati sithi ngicamba manga. Bese siba naye iNuwa 45. iNuwa 45 sithi kunjengenyama ligama lakhe leSiswati. Bese sesiba nayo ke inhlanyelo yethu lenshansha lefikako Lake Agriculture emabhontshisi lesiyibita ngekuthi Lake 9200 ngeSiswati ngumasihambisane. So sitawukhulumisana kafisha ke ngaleto tinhlanyelo tethu nyalo balimi. So sitawuqala ngenhlanyelo yethu leshesha kakhulu emabhontshisini lesiyibita ngisi ultra early. Sitawuqala ngaye qamba manga Lake 101. Inhlanyelo yethu ke lena emabhontshisi lesigwaca. Lelibito lelithi ke qamba manga lisuke laphi? Zisukela ekuthenini balimi baseSwatini bebangethembi ukuthi kukhona inhlanyelo lesigwaca semabhontshisi legijima kangaka uma ihlanyelo ensimini. So lokwenteka ke uma babuta kulomphembi walenhlanyelo wabatshela ukuthi ikhona. Bathi ke ngekungathembi sase ke sesiyabanika abalimi ukuthi bahambe bayotilimela bona emakhaya lenhlanyelo yethu Lake 101 ukuthi batibonele bona le emasimini kubo. Nembala ke qamba manga wavele wabaprova wrong. Emva kwemalanga la 28 umhlanyeli. Qamba manga soyabhahela. Emva kwemalanga la 85 kuya ku 90 days. Qamba manga sowulungele ukuthi ungamvuna aye ekhaya. Kulesikhathi lesi lengisibalaku ngaqamba manga usuke akhonile ukuthi akukhiphele imidvumba lebo 35 esihlahleni sisinye. Kanti nalolu hlavu lakhe shothi le grain lukhulu futhi luyakhangeka. So ke balimi qamba manga ke kulamalanga leyo leswashoko ukuthi ulunga ngawo ufuna la ngumlimi ubese uyasonzela ngasensimini. Ungahlali nje umlimi eqamba manga bese uhambela khashana. Waze waqala washintsha lemidvumba yaba pink. Ashintsha nalamacembe angasasaba yellow so ukhombisa timpawu tekusoyalunga. Abese ke le color yakhe naseyithani noma naseyibrown. So uyamvuna ngalesikhathi kukahle kwenta nale record keeping. Utowukhona lokuthi ubale lamalanga akhe. Uyamvuna uyahamba uya ekhaya. Uma ufika ekhaya uyaweneka. Uma uweneka ubeka ebaleni lakho. Awudzingi nesigulumba noma imoto kwekuthi lokuthi ugibele latulu ukuthi abhuleke. Uvele nje qamba manga uma liphuma ilanga ekuseni. Utawuva ngemsindo nje so vele uyaqhaqhamba uyachacheka lapha eseyilini lakho akasiwa kumsebenzi. Nale ngikucuda letimbi activity nengakhulu lapha kuye. Sivuno sakhe ke futhi siyajabulisa noma ashesha le ethafeni. Uyakhona ukuthi akunike sivuno lesihle kakhulu enzaweni engangeli hectare. Uyakhona ukuthi akunike bo 2 tons enzaweni engangeli hectare. So inhlanyelo lena leningayethemba abalimi ukuthi niyilime noma ngabe nilimela ka NMC. Inhlanyelo lethengwa kakhulu lena ka NMC. Ngila lamabhontshisi ethu lawa it's a red sparklet beans. So uma ngabe ulimela kwemakethe utawukhona ukuthi uthole inzuzo lethu akujabulisa kakhulu. Qamba manga ke balimi uthi ashesha kangakanani lensimini. Nale ebhodweni futhi uyashesha. Uma umphekile esikhathi lesingangeli hour
usuka salungele kwekuthi ungawudla. Upheka ngisho hot plate. Kanti naso udla umnanzi wehla ngesiphundu. Lemabhontshisi ethu ke lawa balimi nguLake 101 nguCamba Manga. Bese siyaqhubeka ke balimi siya kulenye inhlanyelo yethu lilandzelako siye kuyo iNuwa 45. iNuwa 45 ngeSiswati ngishito kwekuthi simbita ngekuthi kunjengenyama. Kusho ukuthini ke ukuthi kunjengenyama? Sisho ukuthi lamabhontshisi lawa nawuwadla uva ngathi udla inyama. Noma ngabe inyama uyi-afford ukuyithenga uyakhona ukuthi lamabhontshisi lawa uthenge wona a replace inyama ekhaya kudliwe likhaya lesuthe. iNuwa 45 ke balimi ngingasho ukuthi i-mid maturity. Iku-mid maturity. Of which yona ithatha emalanga lang 110 ukuthi ivuthwe le ensimini uma ngabe uyilimile. Lamabhontshisi ke lawa balimi wona le grain yakhona ibovu yonke. Akasi red sparklet, ibovu yonke kuthi lamawitswitsi lamhlophe. So iNuwa 45 ke balimi sengishilo ukuthi mid maturity iyathela nayo. Sivuno lesitakujabulisa kakhulu. Lokumnanzi kakhulu ke ngalamabhontshisi lawa futhi anemsoco anempilo. Uma ngabe ufuna izinc uyayithola la. Awufuna i-iron uyayithola la. So ayimpilo a highly nutritious lamabhontshisi lawa balimi. Bese ngiyachubeka ke balimi ngemabhontshisi ethu lalandzelako. nguLake 9200 masihambisane. Lamabhontshisi lawa balimi ayefika masha aka-Lake Agriculture kodwa sayatholakala naka-Lake Agriculture noma amasha. Lawa ke balimi nayo yi-red sparklet beans. Emva kwemalanga lang 40 kuya ku-45 wahlanyela asayabhahela. Emva kwemalanga lang 110 asuke asalungele ukuthi singavuna. Sivuno sawo ke sisetulu lamabhontshisi lawa as compared to Camba Manga sisetulu. Iyayikhipha imidumba lebo 45 isihlahla sisinye. So inhlanyelo eningayethemba lena iyefika iyakhona ukuthi imelane nesifo semaqembe nesamkhunzane semabhontshisi. Inhlanyelo le luhlavu lakhona lukhulu luyakhanga. Noma ngabe soyilimile iya emakethe utawukhona ukuthi ubuye nezuzo lejabulisako ngoba iyakhanga iyawakhanga emehlo emthengi. Lamabhontshisi lawa balimi masihambisane umnanzi naye la emlonyeni wehla ngesiphundu. So naye etiko uyakhona ukuthi asheshe avuthwe. Akalingisi lamabhontshisi akadzeni lawa lebeswabasela kuze kushona ilanga. So ayakhona ukuthi asheshe kuvuthwa nasetiko. So ke balimi bese siyaqhubeka singena ekulimeni amabhontshisi since sikudemo site. Lapho sikhomba khona ukuthi kulinywa kanjani emabhontshisi. So lamabhontshisi ethu la background yami nje akhona simlimile Camba Manga Lake 101. Camba Manga ulinywe last week. Umlimi wethu umlime last week. But so visible on the ground uyabonakala noma uhamba emgwaqweni. Lokutshengisako lokuthi vele lenhlanyelo lena iyashesha ethafeni. So Camba nasilima ke lamabhontshisi lapha phasi siyawusebenzisa manyolo uma sifaka lapha phasi siyalima nje. Siwende kahle land preparation umhlaba wethu ube ne-fine tilt. Because amabhontshisi akafuni kuhlanyelwa emagadzeni. La tawuthi ayamila khona athi ayagobana bese anyathelwa kuleli gadzi. Ufuna nje aphume kahle le fine tilt imcoka kakhulu. So nasa siwalima lapha phasi esolungisile umhlaba wethu siyawufaka manyolo lapha phasi uma ulima emabhontshisi. Ungayisebenzisa i-23222 noma i-23237 noma usebenzise i-superphosphate labaye bathi umanyolo wabhatata because these are granules. So uyayisebenzisa ke labo manyolo labo ubese uyahlanyela lapha phasi spacing lesisebenzisako kuba 10 to 11 cm intra rows, which means kusuka esihlahleni selibhontshisi kuya kulesinye sebenzisa le spacing leso for maximum production phela.
So uma sesihlanyele-ke bese sesiyagciba emabhontshisi uma uwalima, because uyaye uyidzinge ukuthi ube nawo ama-herbicides, shothi umuthi welikhula, ube nawo ama-fungicides, imithi yamkhunzane, ube nawo ama-insecticides, imithi yetilokatane. So nangabe sowulimile-ke wasuyawahlanyela uyawagciba la mabhontshisi akho, lekufuna ukuthi bese uyakwenta uma ngabe emandla amafishane ekuhlakuleni, but uyakhona uku-afforda ukuthenga lama herbicides, le mithi yelikhulu ungayithola iBrigadier, not Brigadier, Bacania. IBacania ngumuthi wekuvikela kwekuthi lelikhula lungamili lapha emhlabathini, which means sisebenzisa as pre-emergency. Uma ngabe amabhontshisi asengamili usebenta egangadweni, you just spray on the ground, na ucedza kuhlanyela within 3 days uhlanyela, of which litawusuppressa lolukhula ukuthi lungaveli kumile emabhontshisi odvana. Bese-ke amabhontshisi akho asayakhula, athi asakhulile amabhontshisi akho sekufuna ube nayo icypermethrin. Icypermethrin is an insecticide of which is fighting against biting insects. Letilokata letidlako nje tiyafa uma ufuthe ngecypermethrin. Tinzetse ngemabhungane tiyafa lapho. So kufuna ube nayo wende mhlawumbe noma ungenda i-protective spraying. Kuthi mhlawumbe wenda after about 2 weeks uyafutha amabhontshisi akho, so that le occurrence yala ma-pests ingatuba khona completely lapha ensimini. Bese-ke lokunye lesiba nako, sesiba nawo lama-fungicides phela, of which ama-fungicides ethu lesingawasebenzisa, singayisebenzisa i-copper oxychloride. I-copper oxychloride ngumuthi wamkhunzane lovikela i-occurrence of fungi on leaves ala mabhontshisi, of which lesifo semaqembe, kuthi emaqembe ethu bese class labo rust, asayoma prematurely la mabhontshisi ethu, asakhula, asayoma kusuka sekuyirust le. So uyayivikela nge-copper oxychloride, bese uvikela phindze ngehamba concept, lenye ligama layo kuthiwa i-Dieten. So you spray also i-Dieten kuvikela lesifo samkhunzane ukuthi amabhontshisi ethu phela sihlahla athi sisakhula actively ubone sesibuna out of nowhere. So that helps ukuthi si-control le fungus leyo. Bese-ke sesiba nayo-ke ne-Bravo. I-Bravo iyasita nayo ukuthi sikhone ukuthi si-control lesifo samkhunzane lapha emabhontshisi, especially flowering stage. Iyaye ibe kahle i-Bravo because ayi-interfere with the flowering part lokuthi besilimata letimbali. So it's advisable ukuthi singayisebenzisa i-Bravo. Lokunye lesingaba nako-ke, singaba nayo ne-Amister Top. That's a curative part of that's a curative fungicide leyo iyalapha, of which nayo bese singenile lesifo semaqembe lapha emabhontshisi, singayisebenzisa-ke leyo Amister Top ukuthi sicontrol le fungus leseyivele exista lapha emabhontshisi ethu. Lokhu kahle-ke lekufuna sikwende sibalime ukuze amabhontshisi ethu phela siyele ku-maximum production, sitawucontrola i-performance lekahle ngalama varieties ethu lawa, ngoba a-odvana ngeke azakhone ukukwenta uma ngabe asenilokuvikela tifo. Singayenda le routine yale fungus ukuthi ingendeki ngisho kanye, siyithenge le mithi lela bese sisebenzisa lo kuleli viki noma in 2 weeks, kanjalo kanje siyishintshe, because sentela ukuthi lesifo lesila emhlabathini singakhona ukuthi sithole i-resistance. Nangabe sesinayo i-resistance yalo muthi lomunye, lomunye utawukhona ukuthi ushaye lesifo leso. Lokunye lokungasita sibalimi uma ngabe silima emabhontshisi ukucontrola letifo netilokatana, kufuna si-adopte i-crop rotation. Sikwati ukuthi uma silima singasho ukuthi lensimu lena yemabhontshisi nje kuphela, siyakhona ukuthi siyishintshe ukuthi sitobulala le cycle yale sifo ngale crop rotation. So nguloko lengakusho-ke balimi. Lokunye lengaphindze ngiku-ede kule nhlanyelo yethu lengi-Ultra Early lo Lake 101. Camba makangishito ukuthi uyashesha kakhulu, uthatha less than 3 months or 3 months, of which uma ngabe ungumlimi, ngoba nyalo uma silima sibalimi sesendi agribusiness not agriculture,
but we are here for making money. Ngale nhlanyelo lena sibalimi singayithatha silime ummbila wethu nama varieties lashesha kakhulu embileni. Nangabe sesisheshe siwavuna nakufika le season yala mabhontshisi lo February March. Le mimbila lena lesheshako ukuthi ivuthwe sesivunile lapha ensimini. So uyafaka emabhontshisi akho kule nsimi yakho seyibe more productive. So ushaya inyoni letimbili ngelitshelike utholile ummbila. Uwatholile emabhontshisi lapha ensimini. Plus ke lenhlanyelo tethu leti temabhontshisi tiyakhona lokuthi tibambelele lapha ensimini. Ngetimvudlana letimbalwa uyakhona ukuthi uthole isivuno lesitakujabulisa impela. Nangabe uyothengisa emabhontshisi nje iprice yawo seyisetulu kakhulu. Uyakhona ukuthi uthole imali liyanele to feed your families. Uma ngabe ungumlimi uyohlanyela indzawo leli hectare of which indzawo lengangeli ground. Kuleti inhlanyelo tethu lengitiphethe la embi wami. Considering the spacing that we have, ukuthi emabhontshisi spacing sincane kakhulu, that is 10 centimeters. Akufani nembila, which means udzinga 70 kg ukuthi uyokhona ukuthi uhlanyele insimi yakho lengangeli hectare. So lokunye lengakugcizelela ukuthi uma ngabe senta le land preparation sengishito ukuthi kufuna sidese noma ngabe utawusebenzisa liplantela. But even if utawusebenzisa sandla ukuthi utawuvula emalayini bese uyahlanyela emabhontshisi akho, but le fine tilt imcoka kakhulu kuloko. Ungakwenda lokhu udese bese uvula emalayini bese suyagciba because i-fine tilt imcoka kakhulu. Lokunye lengakhuluma ngako ekufakeni lo manyolo wethu sengishito ukuthi inhlobo lengikhulume ngato ukuthi tinzathu into letawusita umlimi ukuthi ende i-production lesetulu angalahlekelwa kakhulu futhi nasetimalini takhe. Kumcoka kakhulu ukuthi ende i-soil testing. Ahambe ayotesta umhlaba wakhe so that konke lokho ngoba ngiko lokhu influencer ngiyofuna lokutaw indicator ukuthi ensimini kufuna ufake manyolo longakanani. So kumcoka kakhulu ukuthi uma sibalimi sende i-soil testing. Bese sengikhuluma ngala mabhontshisi ethu lawa lamashasha ku-tonnage yawo. Kuthi wona enzaweni engangeli hectare enda indvo lengakanani. So masihambisane enzaweni engangeli ground. Uyabenda bo 2.2 tons per hectare. La mabhontshisi ethu lawo. Lokunye lengaku-emphasize ke ngetinhlanyelo tethu sengishito ukuthi tiyatholakala ka-Lake Agriculture, but uma sima-customers tithenga ka-Lake Agriculture. Sitithenga kuma-agro dealers. So tinhlanyelo tethu lapho titholakala khona, tiyatholakala e-Farm Chemicals, titholakala e-Kuba Traders, titholakala e-Bycash, e-Build It, Mbabane Nhlangano, titholakala ebo-SAS, titholakala eVilakati Farm Services, TWK, sub-distributors, tiyatholakala inhlanyelo tethu nalama small medium agro dealers lakhona lathecithisa kangwane. Tiyatholakala leti inhlanyelo tethu kuleto titolo. Siyacela ke ama-agro dealers lesengitibalile titolo tonke letithengisa ema-agro inputs. Kwekuthi le inhlanyelo yethu le Lake 9200 masihambisane kwekuthi bamane bayifake la etitolo. Bayifake la titolo because balimi already sebayivile idlala eredweni ema-adverts of which they highly need it. Sebaqalile bayayifuna, so we will motivate kwekuthi ema-agro dealers ethu lesisebenzisana nawo bamane basite bayithenge le inhlanyelo lela because they are our foot soldiers. Bayimkhono yethu kwekuthi ama-customer nakafuna inhlanyelo yethu batayithola khona. So ku-emphasize nje kuloko nekucela kuba encourage ukuthi bamane bayithenge le inhlanyelo yethu lena lo Lake 9200.